akwaba sonko enkoma obibia musonfo munuaba ekesikapa ena motimini na Ghana wahala dwumedie ena wani eguso amohwe na ene day video bi ababeto eye map no eso na ebusuafo womo krampo a wo chese womo ya aban adwuma aban tua womo ka enyinya allowances ne petty things bi ewa achirimpo ena womo de kronobo esi womo ani soi na ene womo nsusu womo ni hwiye ewo ye wo mayi emu aje se wawie suku wo pa adwuma wo twa application atwa se adwuma bia emfa no wono nsusu wonye den na aje se mo ampo munya busumie aye den akatua mpo ena mo bokro no yi na ena do tifie nsusu nya den ne tete do tifie mpo no wo bokro no a eni kwan se eye news edema ye because enim se wono de woni sika anasi enim se wono woni adwuma ye na nya no so nkyire se ye support eye kronobo by date ameka se ne se wo bia wo ye adwuma wonya busumi aketua ene sam eye noma bi free nchen ede bampo wutimi kokobokro no wutimi emfa wusika wonya ntimi nto enoma bi dia ene na de wotifie nso so wonya deden na ebusuafo video no mu no chese eye soja ni chese wo hye ni soja atade wa honim se asra ni die asrafo nkrofo chese omayi ye buwo ye dididie ma wo mu ni die sene fata die ye mfa nkame wo mu kra wo sa asra ni na baabi na chese wo hye na atade bi kurampo na entempa amerika obetimi ade ede akwakope baabi adwane enu all because of say wo mu entoto wo mu enioma ase all because of say wo mu de do before complain wo mu de ye adwuma wo mu de mra no ahye wo mu ensa edi eye emra no eso nanso so ene de asra ni pa achesem wo hye na asra atade ehye eho eche ene eho scarf egu ni komu achesem wo kokopie mu ewo eye phone shop bi mu achesem phone shop no hwe ya eye wo mu ye adwuma ewo ho no ma ye beka se shop attendant fo yi bi wo hwe se de wo ma ye busy wo mu akọ eba ene wo time phone editua na so ene chesa se de wo ye serious call bia ema ebusuafo wo make sure so ve ye ohunu se they say there eno anu na brewa yipuma kwa mu betimi a exhibit eye ne tax a wo de ababeto eye abonte na chese phone no wo yi baako na wo yi baako ewie eye na eno anu na so wo de hye na hemu wo sore ye de hye eye ni botom eno tipa wo diniti edo ma chese wo hunu ho se mo pia for my adwuma pa chese wo hunu ho se wa exhibit eye clean tax we dem ne ho eye empopoye mpo enya de se ye behunu ana se ye bete na enso so se de ye kanu nyankopon ohata soro ho wo hwe bibia na enso we de nyankopon na chi no eye CCTV camera je se ya install e wo phone shop ono na capture no bi be se wa camera no we twa no ede ato wono ma jese ye hunu no a ebusuafo akwakwa ye awrawo se na moma yin ko hwe video ne ye ba ye beto aso yes so yes CCTV footage no eba abonten no tumi se abante ne de nanim won hweda ehun na suso ye den a yenya capture won kwa de wo mo ye wizard wo sa nyoma we ehun no de obetimi afifi madwedwe mu ehun den asrafo obon ebi wo hono ma no wo mu din ebobo wo mo enter de mu ana se ye wo bi ebe obi ehweda ehun no ana wo bi enim no ntie ye den a enkrofo ensa ebetimi aso eye no mu ntie abusu afo se dem di kanka ye se wo bi oya abadwuma mpo ebokro no ana de otifie so enye den afi de se wate ase asrani achese ye tuamuka mampanyi enhwese bibia bekame mu anase mumpanifo enhwese like musika bekam dane da ye de musika mamu phone na wontimi ento anase phone ayade a ebetimi ayade achese wontimi enti musika emfa ento to the sense just okokobokro no
enti se adwumayefo mpo bokro no a ene se ye hu se wo mo mutifie wo mo nya hwe wo mo suku wo mo ankobie wo mo kese wo ma adwen anka ma wo mo nsa so wo ntimi fa nya adwuma bia na se wo mo de kro no bo esi wo mo ani so se wo mo so be kwa kope entuom afa bansiri bi de abo wo ma sen dia execute eye wo mo tax no ma kwa gina kwa ho agina eye enkrofo edwomfo man eye enkrofo ato ahye wo mo so agi wo mo sika no wo meja pade a awase wo mo no yenya wo ma yentwe wo ma so ana because obi kropo eye abadwuma mpo ebokro no dia na de woni bie no ene se kono de ko obokro no ka ebe ka ne se eye normal because woni adwuma ye woni de obenya a chese ne nsa so so odi be didi enu ntini nke yen ka se nka kro no eye adwuma na enso so ye ntimi nka se kro no ye adwuma yi edie na se eye adwumayefo na se mo amoye abadwuma nso so se mo nso mutimi bokro no edie na ne na eye wo mo nya adwuma so de na wo mo enye eden na wo mo enye se de wo man Ghana akwakoduru enu no adwumayefo mpo na eso we na kire se wo man no ye economy no mene ye economy no chese edru pepe so chese de aho kire na ayeden aba eye wo man mu ampanifo wo se wo mo nsore waka na wo mu no se no wo se enyoma etimi ye eye flexible edimatimamufo was said like Timamufo, one more year Jumo, one more year Jumo, one more Muko Suko, one more Muton Adio. I was just saying, no man, it's me flexible and for and mom said there will be able to me I get access to whatever he or she wants. Because the way you do my pony up, so I can jump on a phone, put it to a ya, net to a dear, this will go ye. I one down Jane won't say a cardia shamie, will be better me a moon, 7 years reni. Empo, some are fadia. Echine se me ye wo man eye adwuma yeni anase me bo oman no ehun eba one jeans ha adewe na se ka me wie obi chimie ana me fa ade yi se de ebetimi de nimguase abre me ene madwuma me ye betimi ama ma hwere madwuma no ho kon one jeans ha no ma we nyina ho na wo dwen eye fo na wo betimi afa akoton de nya ni sika na wo betimi afa e de akoche ne girlfriend there that means oman no ye wo enioma wo se ye hwe na ye ntoto anya sa ade am enche eye enkwada krampo ebetwi eye etuom enkwada entotofe wa krampo agese ye be wo mo nyenye wa hwe ye be wo na etuo ekura wo ma agese wo mo elsate ekokro no ebo ankasa enesa eti ebusuam se de edru no e wo sempenifo ensore waka no mfa wo mo nansifo na de be ye betimi ama wo man emwetimi ye bre enyoma timi akoso wanu ama eye sikatimi abo mayimu na obi abetimi agete access to the person wonyane the person woto no etimi aye anya sa dia yebe tokoso atense we yebe tokoso aye dey ehunu sa enyoma we abrachese yenya ano enso ano emfa enso eye anu nanso so enu enkyere se wo bi emfa kronobo ensi eye nani so kronobo enya adwumapa asere ni yiminim se eye ene de video ya circulate aye di today ohunu ho a na se ohunu eye bonefo semwe ya obodu no ho na enya ade nso se wobetu sa eye anamon no ebi mama we enya futu de emfa ema yensem dan da bibi aye anamo pe yetuo no se ye dwen se wo bia eni wono ma yenkan hu se eye den a wonnim se bia ya wugina no ebi ana camera bi bo ho ana se nya camera mpa wo bi e wo soro a wo ye de wo show na sa enioma wo be ye enya wo ho na obi ehun akire no eye bone abusuafo yenu aba mayi eye ne nsemi de na wo susu betimi aka ede afam kodi bi se eye aho kire ana se eye atade na wonya ede hye onye eye sojani na emo mu akwakobo mokwa na tese odi akwakodi eye sa abone fosem no ana se wo ye sojani ankasa na eye enwoma bi enti na ama no edi sa eye odwumani fo wadwenche ebra e won nsemi ehun e wo too much gh comment section ebi mu like videos na show wait me so follow your way IG page at @gh_ meeting at the Ekresi Kapa Makram. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV me hwe too much GH. Omo de mufu a. Hey omo sports and as entertainment. Hey omo de mufu mo koso show mo no ani ba gide bia. Me da ma say love you. Me dey the Isaac Odwampo. Obetun afem the great ampo. Mbrembren. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am on fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much
GH.